Umurebe witu wa TV Murunzi twakutangerera wasiba kurunji eshaha nibirizekiro neshaha y'amakuru agacencwire izuba nizuba lya Sunday kampamye ngwebe wakorera izuba byakutambura kurunji okucira munonga imwabazo mukushaba reka turebe amakuru agacencwire orukuzaga ku sound Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava no rumo rwo bonero katukoreke bija bigebe mbire de nabanyuma tugakusiyeho mbwijwire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love omugace ncwire kireki RDC wantunga mayeriko kwatwaho abo bushomankuzo mbebembezi anyango haro corruption tunga mahariyo corruption Omuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero arangirira entebekanisa za government okwera barwire bendwara y'ekokoro nimwe n'okutandika kwerebamu abakazi mu Rushenyi bashabo kwehara obutabanko mu maka tuine okureberera abashija bitu n'amakagitu emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love kare ntongera kutangerera omumakuru gitaga cencwire Elias Ritugusa hamwe na mutahi wanje Lois Gava rumo rwo bonero nite tukuzaga kusiyaho umbwijwire ekireki abakaza abakristu abarkwegitira mu kigombe cyambara Catholic Women Apostolate habwitware rya Nyamitanga Parish batongoza project ya billion 8 project ezi yatongorezwa harimira amasenta kandi genderire kubinga ejenderire kubabi okubihumboro na no konjera ahantasi y'amakagabo Project ya Bombeka age erime zindi project zisara zimwe na zimwe zo kwihamo entasiya y'abakazi na mnonga barukwegitiro mu kigombe cyambara Catholic Women Apostolate na kibiyete mu muco abwanya Mitanga Parish nimukoro murungi kandi ninyenda ngo mukama ogu tukwesiga kandi wakunzire ngo iki kigombe kibeho cyongere kurangirira ndeya zitu na n'umukereziya yitu na mnongo mukereziya ye yambarira okwecureza omukazi okashitama okacureza Meseji ya ekamu abebembezi batari bamwe na bamwe kurga omdistrict ya Rwampara banduwe n'amateko gakame bagire kwaze ibata ate kwaze inaza kutamne ya millionaires ane najagabo bachara kamba letere bahasa ya millionaire n'ejo abiri zobo twatandika kugira ngo twamara nanye natandika na miliyoni 2 zindi zinyinamo twetenga ekyombe keki abo kubanka mbarara Catholic Women Apostolate abinji yitkumanyanga muchwa tuine emirimo nyingi yitukora tuine activities nyingi ezi tukubani tukora kandi obwahati tine yitukuzikora tubanza kusima n'abamerama abatukirize kugira ngo tukorere umukoro gwitwaha aho gukurundana sente zo kombeka ekizimbe cy'abakazi
muri Nyamitanga. Ekizimbe ekyo tukakibariramu biliyoni mushanju miliyoni runana na sente zindi zikweyongeramu. So erizo baturyaha nk'abakazi ba mucwa ahabwo kwerundana mu sente zo kumbeka ekizimbe cy'abakari cyakubasa kubahwera nyinshi akari kufuna mu ntasi. Isa izoberi imporashemerirwe Abanyamitanga parishi ikiro cy'abacyare yakijaguruza omurumera amasenta nyoka cya pasoni imporashemerirwe kandi nsimarhanga kurenga izoberi yashikije. Omugandi omnyishengero wa Shema District Adrian Katsime mwebesa yashabakazi ogumisiriza kibahwera konja kombeka amakagabo. Kundi piko General Etirina Tamanamaka. Okuyofere, okoshira n'omukazi, mukumebwa mukwera n'okuhamya. Tukinda banzigana kinana nobatengeta bwanyuma y'umwaka kumwebere 3 nshaba bamalazi union ngumutema mani abantu kahata bararaga by the way serious na question deriziyo muchara. Ebine bindi abigambo bakuja kuzicyo cha Mothers Union St Barnabas Church of Uganda omulkasana omrishem omukushabuka abakazi 20 batahibwa omukigombe cha Mothers Union. Zeba nyino kusemererwa kuhango abo kuntasi omukigombe cyabanye namaka nanye ngabo mucyaro mfungo kandi kikiri. Erizoba nabo cya kiciro cy'abatata okwete Lawrence Yona uri ku kigombe cha Fathers Union aba Western College Diocese Tom Mwesije ashaba okongera kuba ecyo kureberaho. Zabashije ekicyane no kukakiro mu izobe kugira ngo abashija barugeyo bemanye baruko kwibabire batwire nangu hatutisho taka mindset change. Aba TV West ni Senyomo Gideon na Abraham Muganzi. Mwebare abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru abakazi ababakuru style mu district ya Bushenyi bo bashabwa okuba abanyambabazi na no kwebembera okurwanisa na no kumara ko tabanguko makagabo. Okushaboku kwahebwa y'umunyeshenjero kazi wa district Sinjiro Honorable Lilian Urteraho ubiyaba naburaha All Saints Church mu Bushenyi district. kandi izoberi twasima ruhanga ahabwa izoberi kubasa kushikira okukira munonga ahabwa kugambo birungi ebitwagambirwa ebitwayegesibwa omuntu okugira omutima murungi. Omukushaboku abakazi 13 batahibwa mu kigombe cha Mothers Union kandi bashabwa kuba abanyambabazi obutosha no kurwanirira amakagabo. Abakazi abagitsirwe bitu batakegisira hakibina cha Mothers Union bahigwa kucegitaho habo burungi bwa makagabo. Impiga aharyabo abatakatahirwa mu kibina kitu cha Mothers Union batahemu no baza kushanga mu businge
baza kushangamu okwegesebwa kurungi deru ruhanga ayongere kubakorera ayongere kubeza ibintu byona bibagendereje omushuri bwabo bwenu okushaba kwanje imwe abacara batahibwo mu kibina cya Mothers Union twine bigenderwa byitu ebiri kuturetera twahamye kibina kitu cya Mothers Union eco kubanza no kureberera abana bitu abituru kuzara umushwero bwito burukwera nimba shaba bazima abakazi bingi bari mu kureberera abana abwembera okwirukanga kuronde sente nebindi konko kushaba kwanje abakazi twino kureberera abana bitu omugandi abiciriza mu rushenyi bahigwa kugira umwete omunkwatanisa no kuhanifubo cyubahwere okushuganisa enjiri omu Western Kore asimbara amabega aryamuhereza namweshungeraho n'abandi tibine bwoba tafutina na revo nohoro umuntu nayerenyereza bishop akakuba bishop ona shomu tuzakorga burzi akabo mwahore akabora bo bwa kanoni bakamukuza bakamuhoga bishop deriwo tunyoni mfuzamani akaba no wagiye tubamanya Godfrey we yahawa entebe y'obuvuruzi okuri senta mazamu kama habwe kanisa ya Kitwe obwari kuzombigere bya Mujune Emmanuel otuyiro mwanyogo imvuga omisho garanga no misho kanisa eyibankwa serizoba gumiza mu murimo yo kujombeka kurunda n'abakristayo kubahereza ko kishemerire bakashemera rwo mu mukama bakaguma hihe nawe nabo bakareba bunji bwa Yesu insima ruhanga erizova twabatuye mukoro ubu kwakira umubuzo wito mbutongore ko no kumuteka ntebe no kumukwasa ikanisa kandi utsima nabwe ahabe yizire entunguke ituru kureba yo nakora itumureba mu kureba ine ebyari yo nakora munonga kangire kunabire kaka kangire mu ntayanyoko nkakumanya kweza nakweza utakazirwe abonabi aho kubana duwamahanga haleluya Ndrusu Nwamanya na Sande William kare mwebare abanyamakuru bito mu district ya Rubirizi abakristo bayire ko kushemererwa bwanyuma yo mwishenjero kazi wabo Geneva Narongo okubaha obushahoro kaga bwa siminti nkumuganda gokombeke Kereziya ya Rugazi Parish omuganda gwitu nkatimu Narongo siminti rukaga omuganda ogwahebwa mwishenjero kazi wa Rubirizi Geneva Narongo no gukombeka Kereziya ya Rugazi emazire emyaka eri kurenga igana kandi abahiro obushahoro kaga obwa siminti iwo muntu warugayo kahereza ogwe ari kugaba nkimanyisa ngunaza kugabira kusinga na nebe byo kumushaba ngani nyongera afutero muranga uri muntu mwishe tukwatanisize hamwe tuombekere ruhanga izo tukenda futeka wita farahango akombeka Ekereziya jinimpiga abantu bona biza kutwateraho urga omihande dari mwenemwe bwana mukuru n'abashomesa n'abebembezi b'Ekereziya basima umujwekero wabo mu shenjero ahabo muganda bigogo mutano twenda kusima timu Narongo abo muganda gwiyatwereza n'umuganda muhango umukoro gwahikoho mwishengero owishaza rya Bunyaruguru Cadet Benjamin Obuturo kandi hayo muganda gwa miliyoni mukaga n'ekicweka cyokano rero obombeka ukiriyo nuzomisho so parliament yontwega niyo nikore mikago nitekateka kuturaze kusuba kubombeka ngwendiza n'abame ba parliament abimbase kunywana kandi bonyo nimbekereza sha miliyoni 3 nizo zarundanwa omukash okombeka Kereziya ya Rugazi konko bwire bushikire ahabwo kuba Rugazi Parish omudayosize no Parish ya kabiro myaka twasiye myaka igani 16 kandi Ekereziya tukabasa kuguma twine Ekereziya kwihe myaka ejo obukiristo mbantu bweyongire omugandi abiciriza bashabo kugira kugumisiriza omurugendo rw'enseji byagambo mu kushaba ko kwakira Venerable Reverend Katwesi Gemelton akidiko nomtya ahawo busaba dikon wa Kigarama omurumutoma district sente z'abantu taziriya gurushiriza mbere yo ziriki ezawe ziresta
siriyo otakayeba kumusiriza yogore birungi abantu bariho babireba izo bantu bagagira konka abahereza abayakirwa mu kanisa bahebwe berabo kandi basima biciriza ahabwa rukundo yabakuri atakaza namakaza kugira ngo naza kugira agambira umwana atinogozoba nakoreke kandi cyabakirwe kandi cyakishimwe kusima sabadikoni waitu Hamilton habugama ngu obukwa no hura okutebeza kwenziriye kuli okutebeza enziri ogaramu amani abantu abantu bakigarama abo kutwakirana rukundo mpango mononga kandi nyongera kubaraganisa kugira ngo tuzakupatanisa hamwe tukora umurimo gwa ruhanga kigarama eyongere kugenda omisho gasha kwa Chir Ramadhan na Onesimus Ndianabo kare mwebare turikwetebekanisiza ekinihiro cha Radio West erikujaguza emyaka 27 eyasya erikuhereza abantu ekinihiro hutobunuzi team ya Radio West etayayira abanyakabare kandi yasigaye abacamura okushemerwa no kucamuka okukubira hare S&S Lounge omarikabare municipality of Radio West erikutayayira abantu boko omukwetebekanisiza ekinihiro ky'omwaka ogu abeshongozo batari bamwe na bamwe bashyira mu mwanya ogu okucamura abahagizi ba Radio West habiriho kugashura no kwemaririho kandi nkuyanje abashyikireho ekinihiro hutobunuzi nikija kubaho 2025 byo kwamushanje 2026 mu kishayika cyekaho mu rurembo rwambarura obwe Radio West eri kujaguza emyaka 27 eyasyo mu buhereza nihija kubaho abeshongozi nyamwenge kurwa mu Uganda na heru yayo kandi okutahamu no kumutwaro gumwe gonga gasha kwa Nelson ahimbisebwe webare Nelson ayimbisibwe team ya Radio West negumizamo okutaya yombyanga bitari mwe namwe turikwetebekanisiza embaga y'umwaka ekinihiro kubutobunuzi achayika ceka ebiro 25 kwa mushanju okutahamu shirinjo mutwaro gumwe gonka umurego wito murungi tukusima aho turebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West turiyo makuru agacencwire konko twicirize tumureho tugarukana makuru gandi Chamuhunga People's Circle Limited wigwiritaji omuru bunyangabo Are you in panic?
or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibarukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Nashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara gacyayi nawe yaba tundatine agandi mu uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba twari tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu ahera bambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quality supermarket esumu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati yo wagendo ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho
byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugaine barakozesa teknoloji erispiria eco nabyombekesi cyangare nka bendera ya Uganda mashangari mayiro 8 Mbarara Kabale Road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Craze Limited tugende twombeke nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara kunkubya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyecagare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. Umukolo kutaliko kofi kombucha. Nabagambi maganga tiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha. Abantu baje kujja. Namugamba omwora. Buganda kombucha gana abantu kumbaga. Aba Buganda kombucha. Muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride. Bagambe kumbaga tukuri bantu. Buganda kofi kombucha. Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka. Buganda kombucha. Kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacenshwire agishwe keci Chamuhunga People's Sacco chaps bigwirita Jerusalem district ya Bunyangabo kandi bashabere abantu kwatanisa nabo okurwana sobworo na nukutungura hantase y'amakagabo. Chamuhunga People's Sacco yabenje barukumanya nka chaps bigwirita Jerusalem tawoni ya Rwimi omara Bunyangabo district nishigenderwa cyo kusi obuhereza ombanto becangejo. Nisima abachaps ibakweta okwijwire Chamuhunga People's Sacco okurwa mu Rushenyi okwijo mu Rwimi bakateraho branch twesima muno yitwa abantu ba Rwimi aho kureba mu baturetire banka yo kutuyamba ekatubinjiro gworo mu Rwimi rero musterenge to bakasi aha percent inche munonga yibatuteyiriraho okureba mu nayo kwetungura hamwe na nokushamisa abana bitu kutuletera banka muri Rwimi mu Bunyangabo district tuletere kora icyo tulebalumbe bicholi kuturalme bicholi amagoba gakuletiye kumaga tugaraho amagoba gaitu nawo kubaganaho cyo muhendo muno tukunye kwa okwigura hwitajeri kwebemerwe RDC wa Bunyangabo Nicholas Kamkama kandi asimire government ahabo kuhagira kwera sakozi okore mirimo yentunguka ombyanga. Such banks, such facilities. So echokubanza kusima ba bank abachaps bank Chamuhunga itoko yoyito itkuzarwa Ankole cyakabiri kusima government kutereza ubusingi ekibakweta enabling environment embera yo kukubasa twino businge
government netuteraho embeera ey'okutubasa enabling environment is omuntu ayina obugabe ekitubanga ya government tyo chaps ekyokubanza mazire emyaka 28 mbuhereza bw'ebye sente so turi tested turi qualified and ntumanya ngo butwiza omu rwimi na bunyanga buyoni abantu bonkano baza kutuhera obuzuruzi abo kuba ntuhereza sente aho naho ahabwo kushemererwa habiroho no kutera band nk'akabonero ko kwakira Kyamuhunga People's Sacco omwanya ogwo abo kuba kuno n'abantu b'abahingi nibendaho kubika sente zabo kandi benda n'ezinde zo gukoresa abacyara hati twine roni y'omutano ahabwo abacyara n'eminyeto ako ababuntu bacenderezaho amagoba abo n'aba bakuzitwa nibagira ngo aba bantu nibakora munonga tubine byo kusinga kandi nibenda kwaturwaho bwenu umunone zitwa mushanga amagoba ga rone y'abacyara nari eminyeto ibyo twabaherezaho ahanze abachaps bagambira abatura ba Bunyangabo okubashyirira bakabaha sente zo kushubura okuhinga n'ebindi bakebingaho bworo turebere nkurugera activities ningashi ebyobuhingi n'obushubuzi ebirikunuya omurwimi twaleta yo obuhereza bwitu bwa chaps nebasa kubagirira omugasho munonga obwa hati chaps ina amataji 10 omu districts mwenda batandikira rwimi konka districts ezindi abo bana no chaps yatandikira ekatandikira mu district emwe ya Bushenyi hati mu districts almost mwenda so nyenda ko hamza abantu bakasese nimwe tubatekatekaho eshayo tuza kwica twaretereye ubuhereza hona habireho no mpira hagati y'abakozi ba chaps n'ababunyangabo kandi chaps esingire na gorisha twaharubusha gasha kwa Sheikh Abdulatif webale Sheikh Abdulatif twagumuzamu omuhwezi wa mukuru w'empanura z'ishengero ry'ihanga right Honorable Thomas Tayebwa ahamiza abatura ngo government yamazire kongera sente ezo kusyobuhereza ahabarwire be kokoro okwetorora ihanga ryona ebabgambira mukoro go kuzika Samus Karenzi Victor Amot oyisurwa burwire bwe kokoro kandi ugu atwire abiraro mutabano wa Honorable Dr. Victor Karenzi or director wa Fins University erukushangwa omur football okuzika Samus Karenzi Victor Amoti kubira mu cyaro cya Burinda omutawuni kansa ya Rubuna omu district ya Bunyangabo Samus Karenzi Victor Amoti ayitsirwe ndwara ye kokoro kandi ahamukoro gwo kumuzika omuhwezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Tayebwa ahamiza abatura ngo government yamazire kongera sente zo kutungura obuhereza bw'abarwire be kokoro okwetorora ihanga ryona mu budget egi ey'omwaka twongize sente za kansa ezitiro mu Cancer Institute twongize budget yabo ku ruganda billion 241 twagiteka billion 216. We have increased on the directive of His Excellency the President in the last financial year, in this financial year, which is starting in July. The budget of Uganda Cancer Institute is increasing from 241 billion to 416 billion. As I said, the zero is Zahi. Shanje, Shamanguri Murire, Kabara, Wena Kampara, Titsukuzakuma. So, government haki, Etireho, regional centers, za cancer. Tayebwa huna ashabira abatura okwerwanaho bakareka ebintu byona ebirikureta endwara ye kokoro eriyo neshekera abantu ekyasigara hati nimwe n'okutandika kwerebamu Samus abira by'omwana muto when tubasa kujya mu kansa yeye kandi kansa nebasa kureka bino okay konga kandi twine mitwe abikansa ariko mva mu kashera kituranywa omukuru w'akashera itowito kubitera kubatika twine yako tunabaraketa mujakuri jakwire yajakura abantu n'abamama. Dr. Victor Karenzi, director wa Fin University Fort Portal, kandi omuyishengero wa Bunyangabo ashoborire cyarugirireho mutabani okukwatwa endwara ye kokoro. Samzi akarwara tuyazeho jokingly akagwa muka we had removed the top stand
have a small hall, agwam aterebuka nazana bagenzi babo aterebuka agwam bazanira mukiye. And they rush asasa in the evening. I have a hospital in Fort Portal, with the Great Lakes International Hospital. We rushed the baby to the hospital. There were very good doctors there. Bamurora, Bagamba, Mwana Tinikizu, Bamura Pandados, Azime. 2 weeks. Amazir to make a hit as you in the morning. Nana Sasu. Kina, Atlakamtua and Ore, and orthopedic specialist. Kurijira hari Dr. Kalenzi bakagezaho okuragurira omwana wabo ku nkabyayanga. Twamutwara Egypt, bamujjanjaba, byalema, twamutwara India, bamujjanjaba, byalema, namutwara China. Dr. Laro ni kusima. Dr. Laro ningira abagire mumanya muntu mukuru muno mu ihanga mu health. Abarebrano bezira basaba bagabo mwana omuntu murora mukukira ngo basobora kumuhaga bazya sabaduko niyo kigambi umugira abasya mwabo bagatunga berekani nokira ata gamba aba Egypt bagamba mwana naja kufa nabaki ayo mzeza rohanga gamba Ishawo mugenzi yaine ntebe kanisa zo kwombeka ward y'ekishukizo ky'omutabani ahari Kibito Health Center 4 gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Mahanguzi. Reka tugumize mu namakuru omuhezi wa RDC awantungamo Rosemary Atwire ayeterire nduru abo bushomankuzo butecire musheke mu district ya Ntungamo. Atwire nazirangwe nguzi omubakozi ba government rengeserize kandi hati ngo barumuntu baza kutandikaho muhigo ubwo kutandika kubakwata. Omuhezi wa RDC awantungamo Rosemary Atwire agambira abakozi ba government muri Ntungamo ngo bariye n'urya okukira munonga abo abino mukono muringwa abarukwiba sente za government. Ntungamo hariyo corruption. Nahabasomwa kugira ngo tinkwiba konga Ntungamo corruption eriyo miringo mingi, corruption nebasa kuboryo mukozi konke byo kora tibigizireki. Tibiriyo tibyo bakwherira umurumo. So twabantu gamba corruption tujigamba mu angoze zone reke kugirebera kwibaki esente. Atwire na Jang district ya Ntungamo bwa hato mutono mukuru bona bayihira mu bwo kwiba no koresa ku sente zo muhiwo mushoro abantu babara kwiko buhereza. Ibi abagambira ha mukoro gwo kusiboro twira production officer Mugabe Albert kandi gushikiroho abakozi ba district bamusimire ahabo butaryanguzi nkabandi. Ashaba korije mirimo yabo ukora accountability remwe kora accountability baze kwa Albert mu batumchoni. There are certain things I cannot tolerate. Wale mwomuntu mugwa ubure mwomuntu mugwa onkomuntu. Onkoto za kwata abandi abantu bakabana baza gukora emirimo yabo. Tongwero urahikeho umutambira. Utakaje utego no wito. That's why I don't support corruption. Umwami to makambo mu matangire wese nushineki. Nemo. Umuganda kuruga Ntungamo amashomero 38 aga primary gatungira entebe rukagi 12 ezo kushitamisha habeji biti kimwe cya kabira hariyezi zibire zijingirire abazire n'abashomesa nuko kujemesereza kawo okuzanga kandi akaragira contractor okore zindi. Ekintu cyone kitari ku meeting standard turi kuza kucikiriza mu district stage as long as I'm here because as a district twachenda kutegereza ngo IGG abenu we yija Ntungamo kutushobora shonga kandi tone tujya abantu bakuru ngo DO ayesereba headmaster na kawo tine headmaster wana kwanga entebe kashuno jemera mukama wawe konkana reche mano yaje tunyona azanga karubu na hika uriya tokumshashora mushara tokumkora ki we nagambe ki yagira ki buni twabita ngo bakwaso rugamba. Entebezi zibire zikozwe ba Salvators Consult Limited kandi buri ntebe ebire nemara hemtwara 2029 nyenda kwebaza dio nyenda kwebaza akakigo ka education nyebaza na council ya district
kugira ngo ibyo planning system ekagikereza kandi niyo shonga emwe ya staff kwakiriza desks gasha kwa Elias Rutugusa kare ibyo ni bimwe abiri mu district ya Ntungamo reka tugaruke tumureho tugaruka tukusya amakuru agando takargaho. Fellow Ugandans, your parish development model SACCO belongs to you. Across the country, new elections for PDM SACCO boards are taking place to ensure transparency, accountability, and proper management of community funds. Did you know every eligible member of the parish above 18 years of age has the right to participate in choosing trustworthy leaders for their SACCO? The old boards are being replaced to strengthen governance, protect public resources, and improve service delivery to beneficiaries. After the elections, SACCOs will conduct statutory audits, hold annual general meetings, and account to members on how PDM funds are being utilized. This is your opportunity to shape the future of your community. Please go and register with your SACCO. Do not stay behind. Participate in the elections, demand accountability, support transparency. Together, we can build stronger PDM SACCOs and transform households into the money economy. For more information, contact your parish chief, district commercial officer, or local government leaders. This message is brought to you by the Government of Uganda through the Ministry of Local Government and the PDM Secretariat. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikurwa ku rugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009 umare kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omucayi kace kambara ufitandika nibero 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura bitano ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana bamashomero aha main gate eshiringira 10 kandi ukureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena bamakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora ibyo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse yo murembe egali yo mwika y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata. Enendongo ya kusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV.
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. I'm called Awidi Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, me, I don't have man, and you have to wait until I get the money. But when I left our office at 3, they called me that you've won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165 *80# to win school fees for a year and more. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. kare kuruka yuko mu kahumuro twagumizamo na namakuru agacencwire agishicyo keki amashomera garukika 17 ku rugo mu Greater Bushenyi no gogetabire omworeko ogwe bya science ubugenderire kwera beji okutuma ukora ahari ibyo ebaruko bano bashomesebwa ahabwe incuro yo kubanza district ya Bushenyi na Rubirizi nazo zetabire omworeko ogu kandi zindi nezo kwijana nazo okugwetabamo esabite rukwije Omoreko gwe bya science ahabwa Greater Bushenyi ogubiro mu Rubirizi district hari ndeke SS gwetabiramo amashomeri 19 ku rugo mu Rubirizi na Bushenyi districts. Tutandikire gukora science fairs nutureba n'abana bitu abo kubamba bakora projects kuba kukomuza universities bakora courses za engineering kandi umwana yanakora course ya engineering ninga course ya ICT projects bakushanga mu university bashanga zabanguhira bakora projects nunje abana bayireka ibintu birungi munonga ebitube tutakushubira ngo bamanya no gukora nangwe kiri na numulaine emwe na nebya kabicira mwese abana bakushoma kuterera umuranga ngo abana bari kushoma theory konka shana bihe bintu mbitabo batekena n'umukora ya bulijo kubasa kusolvinga ibizo bya bulijo abashomesa n'abebembezi n'abajyan curriculumensya newera beji okuhangaho barukoresa science n'ebintu bibetorire omoreko guninga science fair muguhera abeji kugira ngo eba kubambego mukaraso mu bitabo bafite omukora muri yo life akuba eba kubamba shoma tukoma mu class konka techo kiriyo ncereka ngo abana bitu bareno bashoma mu class konka bariyo no bashoma ebiruho karentere mu community yitu tubari kushoma ko bahandika nkahi ombitabo and that's why the government has come in to promote science kugira ngo mwana cyara ashome ayongera agenda chikore nkahi mu community. For example wareba irrigation abana bariyo no ba yereka irrigation nkobwe iri kutambara esabi iteru kwija omoreko ngwe gumwe nuja kwetaba mu mashomero kurwo mu Rushema na Mtoma districts. Gasha kwa Anita Atkunda. Webare Anita Atkunda babeji omu district ya Shema behananje zibwe okwetwaza je kandi bakazira n'emico emirungi.
ababiri no bahaburwa hari ya kasinga ce nabeje basiniya yakana eya mukaga naba barukushome by'imikono hishomereri wona beje bashabirwa kwihare ibihembe biruko bahebwa abantu abo bakweta abanyabuzari n'abanywano babo ahabwe bigenderwa bitashoborekire. To give us gifts as candidates as we prepare for exams, be fair to us. Give us gifts that please the Almighty God. And those who are preparing to receive gifts, also be careful. Be careful with the gifts seen and received. That's why everybody requests the Quran to the Ishomero, which we go to Paraguay, wherever open in the even Chawaska. The etiquette, the values, the academic attainment, and the skills. If you keep them in mind, they will push you up to your old age. Bakatamani omubitabo byabo abo kuba niyo nyensi yabo ekirungi narabe abeji bitu kurgasiniya 1 kutomusiniya 6 nabeji b'imcumirungi no bashoma namani ati ntubahereza projects tubine computer wifi yeruho burambaramba amakerase zone so abana bakora research bazo mu library urushimo cyo nabakikore bihice tajoro byo kwekwasa kandi turebere abana binji last year but one kareba abeji bitano bakora 20 azindi. Abeja batendekerwe basimira bebembeze bishomera habwe ntebekanisa yo mugashomo kushoma kwabo. Zimishemero gitu akuba twegere ibintu byinje tukubasa kuzokwa heru tukabikora kandi tukarigama abantu bo mugashomo nonga. Nkatana kirasi ni ya 1 ni komisini ya 6 mazimari ya kasinga okorebera kinkuba ni compare mazimari ya kasinga ni shomero ya mani. Omuganda omunyishengero wa Buhweju West John Bosco Karisa ahire St John's Primary School na St Agnes Primary School amabati omuhururu yo kutungura ebyobwegeso mu district. Hati ndi memba parliament omutongore nkaba nsakire amabati amashomero 30 ndakabire memba wa parliament konka twihana aba memba wa parliament na siana yongera hati gabasha tunabiri konka nimbaraga nsangu mwena abantu abaryo mbintu byo bwegese ninza kugezaho kurebwa ngo na supporting ekintu cy'amashomero kugira ngo twagira classrooms nungi abatungira amabati bamusimire bagumize ngo babire bagakenere aho mwene musiyama kureba ngo ebyaraganise mu karuru ari kugezaho kubitebenkanisa kandi yahereze kukatunga mwene ni musiyama antine bukomo na bugarukiro umuganda ugwatereza gw'amabati tubetcherera amabati akuba tubine twine bizimbi bitakutumara webare kushakara sima honorable John Bosco Karisa abukwija ushyikiza manifesto yawe iwaraganise wabe notarabo mwashama makaro. MP John Bosco Karisa hona shabira abaturo kwejumbiro mu kuhinga amajani okurwanisa obworo. Kaza chankwanzi twagamba na president kugira ngo ayambe factory zitu hati eshaheji president ayohorize auditor generals bakurga minister of finance ngubize babarire factory zitu amabanja gona agariyo factory gasashurwe government gasashurwe kandi garuke bafunde makasente ekahereze factory nka capital zitarizo kweguza zigezo kubahereza ngo nabo babase kurgayo. Gashako Michael Twachire na Juliet Charsima. Kare mwebare abanyamakuru bitu babo Ruganda rwabitera mu district ya Mituma bari yakwetumbwitira abantu ababatahiremo kandi abagizire ngo abantabo bari yakwerondere byabo. Abo Ruganda rwabitira abarubare mu Katenga Mituma borekero kwatoho ahabwe kibetsere kigwererezi cy'abantu ababatahiremo nebigenderwe batakamanyire. Uko twagina kuko kabamo nabo no yatwire akarandi dori ni yaruho ambo petero waka akarandi dori ni arandi yoda fira niwe dori na charite nabona nakubana dabona twazo mushijo we nguno mushabi akatumengo garukwera
Yes. Ningo kwe. Mero wagambe ankota kakoraga. Tima yala na yavaki abagambe. Kunkanye na ngunchirete na chumchimani manyungu namazima. Abantu abogama no kushaba kwe n'abafumbya. Tureke turebe twashaba tukureba. Fauna yagira ati ejo juleyo banjarangu kama wayo taro yabuza naturamo ati no mukozi umwana w'umukigo umwana w'umwoje ati ni nuko bana bari bumureba ata atati ngo bana namuzi atonetse kureba ata atwonga bane susa ati ndebe ubujoka murokozaga atumanya barumu ataramudori na charity atubine mu mawe ora sibazo mu bawo yisize twashira twatwamara ongede jiganga makumyana umunjo Petera zayo murokoza zayo nanyenyija mbatembikire bigere okwika lori na hananturaka aka pipe kaneti ya mama akanjumita muhareba muhareba ugo mishi ya turaki nshoberwa ngwerwa ka n'umushazi shogo nkamaze urubwire buri mwanyonta kumureba hatsinije kunija atumukatongo munyanja ati inemano ati emano rashiziya nyaki bagambira abanyakakera ba marme n'abajantu mwaye baganisamo umuntu naza kurugarbara batera gendre akubatinura ajo ndisho mbweni jake kiwatanduko kigumizemo ngo ukirukwataho hati nyoniza kweta ruciko ntamukonsultingire kumubuza obe nayenda ngu tukiganireho cyane kibasa kutuyamba kubera cyo kintu tichikuza kuyamba itwe twenka aba family ya byaboneka obe abashija obe yakahuru apana kurugirira abantu aba ababizirenga abashabi kandi nibazomaka nibagira ngo ibigenderwa byabo tubikamanyirwe turugire bandugi aba bantu nibo barugi ahubwo kuba yokota yogoraguza kikubona ngo bakurugire Yote kintu kirakundusya omagara gaje nangakurugire iwo manyota bakurugire Tasha kwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi ebyabitara mu district ya Mitoma mazima nibyenda okwatanisa reka tuzomu makuru agibyemizano team ya Vision Group ni mwe ahazakora kurunje mu mpake zambara corporate league eza round ya katano kandi zazanwe rizuba achaye cyakaceka Vision Group yasinge mizane bibiri eri kutera amayanja memorial hamwe na naba Nairo Breweries ezibatera gore mwe ari 0 kandi yagaruka yagwa kikazi na nabambara Rifaro 00 ahazindi team zimwe zayereka obutashemererwa ahabwo mutindo ogwa referee ogwabo mizano yerizo twakwerizo bambacete cyo kutangaza tunamashemerwa tinakamwenye mwenye ko mu twagonja ezatwatera abantu bashatu win zibiri draw emwe nabo dwejo yabatari mu kutebatebera ekikumanyisa baje no mupira gwe bya twakweta clean sheet baba takutebremu twakora win tukutera 1-1 chuma changu defense enungi partnership ya benungi munonga twatini midfield enungi munonga striking ya nebramu konka eleclinico omukumaririza so it was a very beautiful performance of Vision Group ayingamba ubone buto atunga tulake buteno mwanya gwa kabiri otwebembire na tuzobone ubutano that means the next outing akora mistake yona mtitware chikopo toba performance tarimbi na dara timu ezitwa shamba kazarwa mpara east ezo zoza za kirozao za twanguhi so ni subiza anti outing ekwija nza kuba tuina mani tukusinga na harierizo kwa game zone twashamba game zishatu twasinga zona twaterwa mugoro emwe twagitera goal zishatari 0 akabi twagitera ibirariye ari 0 of course corporate league tubatizire kwa associatinga na nokora business but mpira gonko mpira there are companies that are favored well and digital nito twebembire kimeza fine konka ba referees ba Benton they work for peanut ba referees ba Benton they work for peanut there are companies ezibakwa ine kibakushubirayo ntwara ba favoring maybe ine kibara muhereze and digital we want to give you anything because for us in digital we fight corruption ready in fighting the corruption kare ninjira mutindo gwa
Vision Group mwagureba fixture ukurataho wotorakwate nwarkwehura deka amakuru agacencwire tugahenderaho ahabwikire cyo abanaga kusiya honda Elias Ritugusa hamwe na mutahi wanje Lois Gava no rumo rwo bonero itwe nitwendezo kurara kuronje Nehi